Klinički centar Crne Gore primjenjuje sve smjernice Svetske zdravstvene organizacije kao i iste najsavremenije protokole u liječenju COVID-inficiranih pacijenata kao i ostale najreferentnije svetske zdravstvene ustanove. Stručni kadar i medicinska sredstva koja posjedujemo su garancija najboljeg mogućeg odgovora naše ustanove u ovim izuzetno teškim okolnostima. Ali i pored snažnog odgovora, posledice su teške i ogledaju se gubitkom ljudskih života. Zato apelujem, najsnažniji odgovor na pandemiju je dosledno poštovanje epidemioloških mjera. Ne dozvolimo da neodgovornost dovede do katastrofalnih posljedica. Svaka neodgovornost je potencijalno i gubitak ljudskog života i na nju nema niko pravo da polaže. Zdravlje je najveće bogatstvo.